a day ya letsatsi la kajeno. Ke nahana hore it's going to be a very short message ke go fanang ka yona. Amen. Ke kopa re qaleng ho bala bukeng ya Deuteronomy chapter 30 verse 11 to 20. Deuteronomy chapter 30 11 to 20. Verse 11 to 20. Deuteronomy chapter 30 verse 11 to 20. Ha re tsotse ka ofela e ba le tsena. Hobane taelo eo ke o laelang yona ka jeno ha se e phahameng haholo hore e ka o sita, mme ha e hole le wena. Ha e le hodimo mo o ka reng ke mang ya tla lebella hodimo bakeng sa rona ho ya re latela yona, re tle re utlwe mme re etse ka yona. Hape ha e tlose wane ho lewatle leo o ka reng ke mang ya tla tsela lewatle bakeng sa rona ho ya re latela yona, re tle re utlwe mme re etse ka yona. Empa lentswe le haufi le wena, le molomong wa hao, le ka pelong ya hao hore o etse ka lona. Lemoha kajeno ke beile pela hao bophelo le molemo le lefu le bobe. Hobane ke a o laela kajeno hore o rate Jehova Modimo wa hao, le ho tsamaya tseleng tsa hae, le ho boloka ditaelo tsa hae le melao ya hae le dikahlolo tsa hae, o tle o phele, o ngatafale, mme Jehova Modimo wa hao a tle a o hlonolofatse naheng eo o yang ho dirua. Empa ekare ha pelo ya hao e kgeloha, mme o hana ho utlwa, mme o hulelwa ho kgumamela medimo e sele le ho e sebeletsa, ke a le bolella kajeno hore le tla timela ruri, mme le keke la ngatafatsa matsatsi a lona lefatsheng leo o tla kena ho lona ho ya dirua ka ho tshela Jordane. Kajeno ke bitsa lehodimo le lefatshe hore e be sebaki ho lona. Ke beile pela hao bophelo le lefu, lehlohonolo le twako. Ikgethele bophelo, o tle o phele, wena le ditloholo tsa hao. O tle o rate Jehova Modimo wa hao, o utlwe lentswe la hae, mme o mo kgomarele, hobane ke yena bophelo ba hao le bolelele ba matsatsi a hao. O tle o ahe lefatsheng leo Jehova a anetseng bontatao Abrahama, Isaka le Jakobo hore o tla ba nea lona. Amen. Bazalwane kopa re bale hape Proverbs chapter 18 verse 21. Proverbs chapter 18 verse 21. Ha re thotse ka ofela ba le tjena. Lefu le bophelo di matleng a leleme, ba le ratang ba tla ja tholwana tsa lona. Hallelujah. Mona bazalwane Le utlwa hore ho tloha qalong Ntate Modimo o beile bophelo ka pela o beile bophelo le lefu. Amen. So out of all the creatures in the Modimo a nang le tsona, Ntate Modimo o hlomphile motho. Hobane o bile ka setshwantsho sa hae. A ba mo fa le the right ya hore a be in will power. Amen. So willingness e Ntate Modimo a re fileng yona, o re file yona hore re kgone ho choose. That's why a re mo bukong ya Deuteronomy a re e beya pela hao lefu le bophelo. Kgetha bophelo. Ha e tswela pele hape e bua ka hore matla a leleme, matla a bophelo le lefu are in the control of the tongue. Amen. Amen. So batho ba le ratang le jwale lentswe la Modimo ha rata leleme la hao,
will eat its fruits. Amen. Hobane bazalwane e ra bua. Basanane ra bua. Wa tseba ha o tlo sheba ha holo ntho e leng hore o senya ka yona ho feta dintho kaofela bophelong ke leleme. Ka re Ntate Modimo a ka thusa maleme a rona hore re kgone ho bua re kgethe bophelo ka ona, because out of the very tongue ya hao o ka tswa wena life ya hao tlo ba jwang. You can model your tongue, your life out of ntho e buang ka leleme la hao. Amen. So Ntate Modimo a thuse maphelo a rona hore re kgone ho control maphelo a rona maleme a rona. Amen. Kopa re bale from the book of James chapter 3 verse 5 to 6. James chapter 3 from verse 5 to 6. Chapter 5. Yes. Chapter 3. Oh, chapter 3, sorry, chapter 3, verse 5. Ka mokgwa o jwalo, le lona leleme, le ha ile setswana se senyenyane, le ithorisa ka se kgolo. Bonang, mollwana o monyenyane o ka tjhesa mobu o mokaka. Le lona leleme ke mollo, ke naha ya bokgopo. Mokgwa wa leleme hara ditho tsa rona ke ho silafatsa mmele kaofela, ke ho kenya kganare tseleng yohle ya kgolo ya motho. Kopa hape o mpalle ona the very same chapter, kopa o mpalle verse 2. Verse 2. Hobane bohle re kgoptja nthong tse ngata, e ka ha e mong a sa kgoptje dipuong, eo ke monna ya phethehileng ya ka tsebang ho busa mmele kaofela. Amen. So mona bazalwane le ntona Ntate Modimo le a bua hore leleme le lenyane bophelong mmeleng ya rona. Leleme ke setho se senyane, empa le kgona ho besa kganare ha di ya motho. Amen. So ha e tswela pele hape mane mo verse 2 o re he who can control his tongue can control their whole body. So bazalwane, this thing goes back to taba ena ya hore Modimo has given us the willpower. Amen. Modimo has given us the willpower hore re kgone hore re bue bophelo. You can either make or destroy your life. Amen. You can either praise or curse at the very same time. So it's upon us, bazalwane, re kgethe hore re kgone ho controla maleme a rona. Amen. It's a challenge that we face on a daily basis. It's a challenge. How we mosebetsing, how we tlung, wherever you are. When you are angry, what do you say? Sometimes we even re-justify. It's because does it give you a right to do anyhow just because we're not watching? So bazalwane, Ntate Modimo re thuse that we should fear God. Hari bua re nahana hore when there's a God in heaven. Amen. Who's watching everything e ke buang. Lentswe la Modimo hape le re ha o kgona ho controla leleme la hao, you can control your whole body. Amen. Amen. And most of the stuff before we discover children, we had a anyway. How can we justify our iniquity? So, there are conversations that happen around us. Our colleagues or whoever. There are some topics still especially during these last days. There's a whole lot of things that are spoken
hey, man le mang wa bua, ke di-revelations left, right and center. You never know where they're at. And the truth of the matter, we don't know the reality of the matter. So the best thing you can do, how to live. Re go bisa moyo halelang bohloko ka bua haholo. Re go wa Satan o sebedisa ntho nyane. Satan ha ba ntho kgolo, ntho nyane fela wa sebedisa hore o ithole o mo worshipa o se aware. Wena o nahana hore wa phasa ho conversation. Walk away bazalwane. Ntho sa batleng wena, the best advice I can give you, you walk away. Because we're going to allow Ubuile to your tattoo that empty. Amen. Amen. From the book of Matthew, chapter 12, verse 34. Matthew chapter 12, verse 34. Verse 34. Matthew chapter 12, verse 34. Madinyane a magabe le ka bolela taba tse molemo jwang le ena le lona hobane molomo o buiswa ke seo pelo e tletseng sona. Amen. Amen. Mona morena Jesu bua mantswe a thata. O bitsa batho hore ke madinyane a marabe. Marabe is a snake. Marabe ke noha. So because of the tongue, morena Jesu ha ba bitsa ore madinyane a marabe. Le ka khona jwang hore le bue dintho tse hantle ka melomo ya lona. Ore they are the brood of vipers. Or how can you who are evil say anything good? So, nthoze re di buang ka molomo wa rona ke tse tswang pelong. Amen. Hobane ore from the overflow of the heart the mouth speaks. Amen. So bazalwane, sometimes we thola really part of dintho tse leng hore ha di batle rona. Amen. Nako nngwe motho bua ntho a tseba hore yena hore wena wa fita wa fagaza na pile o sole party ya ntho it's very complicated hobane tate modimo o beile hore re bane le choice. Amen. You might say this is unfair asina ka di topic but you had a choice for now a peace kapa jwang. So bazalwane ka re tate modimo a ka re thusa. Ke kopa re bale hape from the book of Proverbs chapter 4 verse 23. Proverbs chapter 4 verse 23. Boloka pelo ya hao ka ho fetisisa hobane ke yona mehlodi ya bophelo. Amen. Amen. Guard your heart diligently, for from it flow the springs of life. Morena Jesu uri serisin tanga mulu kisetswang pelo. So ho tshore hape bazalwane ke responsibility ya rona. Uri mamela rozo o nahana. Mamela pelo ya hao bazalwane. Uri ke eng e etsahalang? Ke eng ha ke thotse ke kwetseng what is happening inside me? Aure wa bue ya ka mo ka hare. Ha o thotse kwetseng mo hao. So it's upon us. Modimo has given us that choice
ya hore re imamele ene ke le ba modimo o dima tsohle jwalo ka ha re bopile ka setshwantsho sa hae o re file that authority o re file matla ao a hore re nke authority over the situations le whatever e leng hore ka be e bueha e seng thato ya modimo ka hara pelo ya hao wa kgona hore o stop or no, this is not me. Now I'm going to meditate on the word of God. That is why go bukeng ya Joshua chapter 1 verse 8 o re lentswe lena o meditate ka lona day and night. And then makunjalo uthi ngizohlahlamelisa indlela zakho. So utsho hore ho ya ka hore na o bua eng wena ka pelong ya hao. Ha ona choice bazalwane. Ha ebe o tletse interesting hantle ka pelong o tla utlwa dilo tswa ka molomong wa hao. Hona le hore nako nngwe motho a fihle a bue heish o mmone makarabelo etsa o reng ha wa raba motho o reng ha wa raba. It's your choice. So bazalwane ka re ntate Modimo a ka re thusa tabeng ya leleme hore le dipelo tsa rona gore re loke ho tloha ka hare because yena ke Modimo wa dipelo hantle le tlo shebile pelo tsa rona. Ntate Modimo ha o ka sheba pelo ya hao e controla even le ntho e lorang bosiu. Ntho e ratang ke ntho e lorang because ha re robetse our spirits are not asleep. So ntho o nang le yona e o tletseng ka hare le ha o robetse a etsahala dipelo tsa rona. So ntate Modimo ka re thusa hobane leleme le pelo they go together. So it is our responsibility to guard our hearts with all diligence so that maleme a rona ha bua a tlo bua bophelo. Amen. So there are two things that we expect from Ona. We should guard our hearts. Amen. The second thing, we should control our tongues. Those two things go hand in hand. Guard your heart and control your tongue. How can you mamela? They are both your responsibilities. How where you have to choose to do those things. So if Matthew chapter 12 verse 36. Matthew chapter 12 verse 36. Make a home. Kata la kahlolo. But ba tla tsekiswa polelo e nngwe le e nngwe ya bosawane eo ba e boletseng. 37. Hobane o tla bewa ya lokileng ka dipolelo tsa hao, mme ka dipolelo tsa hao o tla tsuba. Amen. Amen. Well, you will be judged for every idle word. Sometimes so it's very important to whatever we do, let's guard our hearts. Whatever we do, let's control our tongues. Because it's so serious, it even goes to a point of judgment. So, bazalwane, that Modimo o hloka hore a re thuse hore re ithole re kgona ho etsa thato ya hae ka maleme ya rona. Amen. Ke kopa re bale hape from the book of Proverbs chapter 21 verse 23. Proverbs chapter 21 verse 23. Ya ipolokang molomo le leleme o tshabisa moya wa hae mahlomong.
Amen. Ya ipolokang molomo le leleme o tshabisa wa hae mahlong. There's a scripture, I think it's in the book of Psalms, yeah. Aaron, he set guards he set guard on our mouth and keeps watch at our mouths. He keeps watch also. Amen. I forgot the exact scripture. So it's upon us here, thank God. Psalm 141 verse 3. It is said, "God Adonai over my mouth and keep watch over the door of my lips." God, how to work every day. Set guard over my mouth. Keep watch over the door of my lips. So it's upon dependence. Amen. Ephesians chapter 4 verse 29. By Ephesians chapter 4 verse 29. Polelo e dihlong le ha e le nngwe e se ke ya tswa molomong ya lona, empa ho tswe e ntle e lokelang kgahiso e tle e hlahisetse ba utlwang molemo. Amen. La bua mona lentswe la Modimo ba Zalwane hore polelo e ditlhong ho thuse kae ba Zalwane tse pedi ho thuse le ha e le nngwe ska ba tswa molomong ya lona. Amen. So it's quite a task and I think Modimo re fileng yona mara re ba ntate Modimo re thuswa ke yena ho tswana kaofela. Let no corrupt talk come out of your mouth. So it goes back to the important things justifying. Really, I didn't mean it. So how to see so that on pressing situations. Amen. So it goes back to this thing emotional. How to really, what do you say? Whatever emotional what do you say? Do you show your trust in God? Do you show your trust in God or wabua fela wapatwa? Tate Modimo ikara thusa bazalwane hore re ska ra destroy ka maleme a rona re build it. Hobane lentswe la Modimo le re those who love the tongue ba tla ja ditholwana tsa lona. And most of those fruits is unfortunate hore ha se tse hantle. We need to work on ourselves so re thole re bera di fruits tse hantle tse tswang malemeng a rona. You choose bazalwane ka lentswe la hao ntsha eng, life or death. Bua eng, success or failure. Bua eng, good or bad. Ka leleme la hao. So bukeng ya di Proverbs chapter 21 verse 23. Kuparela le bazalwane. Lentswe la Modimo le re whoever guards his mouth will keep moya wa hae out of trouble.
21 verse 23. Proverbs 21 verse 23. Ya ipoloka molomo le leleme o tshabisa moya wa hae mahlomong. Amen. Amen. Ke kopa re bale hape Proverbs 17 verse 28. Ha re thotse e baleha tjena 17 verse 28. Isita le lehlanya ha le kgutla le ka bitswa ya bohlale. Ya itumang melomo ke motho ya kelello. Amen. Amen. O thwile lehlanya a le kgetha ho thola le considered le le bohlale. Amen. So the best thing bazalwane e re ka ra iketsetsang yona molemo o ka ra iketsetsang yona ke hore Modimo a re thuse re thole. Ha o sa tsebe ntho, ha o se shoka ntho, thola mzalwane. Amen. Thola. Ha o tlo jewa ke next. Ko Proverbs 15 verse 4 ke kopa re bale hape le yona. Proverbs 15 verse 4. Proverbs 15 verse 4. Molomo o motle ke sefate sa bophelo. Ha ile o kgopo o sohlokanya moya. Amen. A wholesome tongue is a tree of life, but perverseness therein is a breach in the spirit. So, bazalwane, dintho tse ngata tse leng hore di a etsahala maphelong a rona, ha o ka tlo sheba tse ding ke tse leng di confess kgale. Ntho e nngwe le nngwe e etsahalang maphelong a rona o tlo thola hore bongata ba tsona ke tse leng hore di dira di confessa, or ha re kopana le maemo be re confessa defeat. So Ntate Modimo o beile matla malemeng a rona, o re file choice ya hore re sebedise matla a re fileng ona. Authority yane a na re fa yona since from the Garden of Eden, re sebedise o e beile malemeng a rona. Amen. Re ska ra phela bophelo bo defeated just because a re kgone ho sebedisa maphelo a rona hantle, maleme a rona hantle. So it is only by the grace of Jesus. Bazalwane, self-reliance ha e sebetse. Go John chapter 15, Morena Jesu o re, apart from me you can do nothing. John chapter 15 verse 5. Morena Jesu o re, apart from me you can do nothing. Re leboha la bona le ka re ho thata hore control maleme ya rona. Empa ka Morena Jesu re ka kgona. Amen. Ha re kopa hore Morena Jesu ke kopa o nthuse ke a hloleha. Modimo ba tla re accept our weaknesses before him. Modimo ba tla re accept hore Ntate Modimo nna ke na le ntho ena e bue ska tshaba ntho o hloleha ho bua le ditšhomi tsa hao e bue Ntate Modimo mara ena ya nhlola ke kopa o nthuse. Without me, apart from me, you can do nothing. Amen. So we really need to pray. Amen, bazalwane. The more we bua le Ntate Modimo, it shows hore rona re haufi le yena jwang ho fihlela kae. And the more, the closer we atamela ho yena, the more we become like him. So it all depends on the relationship every developing rona as bana ba Modimo le Ntate Modimo. Amen. Bazalwane ke nana hore molaetsa wa ka o feletse mona hanka ka eda tlobe ke senya. Amen. Ke leboha ka sebaka sena sa ho fana ka lentswe. Amen. Jesus.